Slovenski kalendar. U selu Lepesovki u Volinskoj oblasti u zapadnoj Ukrajini, ruski arheolozi Tihonova i Hvajko su 1958. godine pronašli staro slovensko svetilište u čijem su oltaru sačuvane dve glinene posude koje su nastale između 2. i 4. veka, na kojima je utisnut slovenski kalendar toga vremena. Pronađeni kalendar u Lepesovki imao je svojevrsne crte i reze, čineći zagonetnu i složenu ornamentiku znakova i crteža. Odgonetnuo ga je ruski arheolog i istoričar Boris Aleksandrović Ribakov. Na kalendaru u Lepesovki godina je podeljena na 12 razdela sa uočljivim simbolima vatre i sunca, sa jasnom deobom na godišnja doba i naznakama solsticija, sa 12 meseci u kojima su poslovi i dani usklađeni sa prirodnim pogodnostima. Oranje, setva, žetva, lov, gajenje bilja uz tačno naznačene datume praznika. Veruje se da su Sloveni imali nedelju od 6 dana i da su znali za 5 radnih dana i 1 neradni dan, koje su nazivali nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak. Nedelja je imala posebnu ulogu, a radni dani su nosili imena po rednim brojevima, kako su dolazili posle nedelje. Ovo su neki od naziva dana u sedmici. Nedelja, dan kada se ne radi, nedela, neradni dan. Ponedeljak, dan posle nedelje, dan po nedelji, prvi dan u sedmici. Utorak, vtori dan, drugi dan u sedmici. Sreda, sredina, srednji dan u sedmici. Četvrtak, četvrti dan. Petak, peti dan. Kod Slovena je svaki dan u nedelji imao boga zaštitnika. Utorak, Prov, bog osveštanih dubova. Četvrtak, Perun, bog groma. Petak, boginja Mokoša. Pretpostavlja se da su Sloveni znali samo za 6 dana u nedelji i da je jedan mesec sadržao 5 nedelja po 6 dana, to jest 30 dana. Ovo se veoma dobro slagalo sa periodom promene sve 4 mesečeve mene koji traje od 29 do 53 dana. Nazivi za mesece bili su u vezi sa prirodnim pojavama. Pošto Sloveni žive na velikim rastojanjima jedni od drugih, dolazilo je do toga da naziv lipanj Hrvati koriste za mesec jun, a Poljaci za jul, zato što lipa cveta mesec dana ranije na jugu nego na severu Evrope. Također isto je i za mesece travanj i listopad, zato što na jugu ranije dolazi proleće i ostala godišnja doba nego na severu. Nazivi za mesece kod Slovena. Ljuti, vreme opakih mećava i ljutih mrazeva. Golemi mesec, veljača, vreme velike hladnoće i smetova. Mežnik, vreme razmeđavanja zime i proleća. Bokogreji, vreme kada se sa sunčane strane, s boka, počinje osjećati toplota. Suhi, vreme u kome su mraz i vetar stvrdli i osušili sve. Protaljnik, vreme kada se na tlu ukazuju prokopnine. Letnik, vreme prolećnog otopljavanja. Žarki, vreme žega i pripeke. Gruden, vreme stvrdnjavanja zemlje i stvaranje grumenja, gruda po njivama i putevima. Grijaznik, vreme blata i kaljuga usled padavina. Studen, vreme hladne i pozne jeseni. Snežanj, vreme snega i smetova. Prosinac ili prosinec, kada lepo vreme prosenjuje, prosijava, kada se već lepi dani pojavljuju i najpre mestimično posle jesenskih magli i zimske tmurne oblačnosti ukazuje nebeska vedrina. Berezen sakavik, vreme kada breze i drveće s početkom proleća i otopljavanjem počinju da luče sokove. Biljar, travenj, cvetanj, kvitanj, svibanj, lažitrava, vreme bujnog rasta i cvetanja trava i grmlja. Lipenj, dani miomirisnog cvetanja lipe. Trešnjar, čerešnjar, vreme dospevanja prvih voćnih plodova. Crvenik, rujen,
preodevanje šume u zlatastu i rumenu jesen. Veresenj, vreme upadljivosti vreska, niske drvenaste biljke, malih listova i ljubičastog cveta, večno zelene šibljike rasprostranjene u brdskim predelima. Žovtenj, listopad, šumopad, vreme kada lišće žuti i opada i gora ogoljuje. Derikoža, vreme uništavanja stoke zbog nedostatka ishrane na kraju zime. Izok, vreme pojavljivanja insekata i oglašavanja cvrčka. Červenj, vreme crva, gusenica, larvi i pčela. Zarev, vreme revanja ili rike jelena. Sečenj, vreme najpogodnije da se drveće seče jer tada ne luči sokove, da se zemlja privede za useve, što govori i naziv. Berezozol, vreme seče, krčenja breza i pretvaranje njihovih panjeva i korenja u pepeo. Serpenj, žnjiven, žetvar, vreme žetve. Gumnik, kolovoz, vreme kada se letina odvozi sa njiva i žito vrše na gumnu. Grozdober, vreme berbe vinograda, veresenj, kastričnik. Pazdernik, vreme mlaćenja konoplje i lana i izvlačenja vlakana za pređu. Kaledar, vreme kretanja obrednih povorki u susret novom letu. Koložeg, vreme paljenja vatri za pojačanje snage zimskog sunca. Svadebnik, vreme svadbovanja. Ovo su periodi slovenskih praznika tokom godine. Januar, 1. do 6. Velesovi dani, 6. Turica. Mart, 1. Vjunica, 21. Maslenica. April, 22. Lelin dan. Maj, 1. Radunica. Jun, 4. Jarilov dan, 19. do 24. Rusalkina nedelja, 21. Kupalov dan, 28. jun dan Svetog Vida, Svevida. Jul, 20. Perunov dan. Avgust, 7. dan žetve. Septembar, 8. Ladin dan, 21. Svarogov dan. Oktobar, petak između 25. oktobra i 1. novembra, Mokošin dan. Decembar, 21. Kolada. Mnogo pre današnjeg kalendara, Sloveni su imali svoje kalendare i svoje mesece u godini koje su opisno nazivali, prilagođavajući imena pojavama iz njima poznatog sveta koji ih je okruživao. Nazivi su označavali prirodne pojave. Tako je bilo kod svih slovenskih naroda. Danas mnogi čak i ne znaju za njegovo postojanje jer je dugo vremena van službene upotrebe zamenjen rimskim kalendarom. Evo naziva meseca koje smo koristili do skoro kraja 19. veka. Januar, koložeg. Potiče od reči kolo, sinonim za sunce, i žeg, toplota, žega. Oslikava jačanje i buđenje sunca. Kroz brojne običajne radnje zabeleženo je da su Srbi novu kalendarsku godinu, odnosno novi godišnji ciklus, dočekivali uz simbolično paljenje kolskih točkova obmotanih slamom. Na taj način se prizivalo toplije vreme i nagoveštavao dolazak proleća i novog rađanja, a ime je dobio po loženju drva zbog hladnoće i kako bi se uvećala moć zubatog zimskog sunca. Februar, sečko. Mesec kada se zbog hladnog vremena seku drva. Kod Hrvata je to sječan, što je isto. Mart, derikoža. Opisana je najveća bojazan od smrti baš u ovom mesecu. To je mesec kada se susreću zima i proleće. Najveća stopa smrtnosti, kako ljudi tako i životinja, bila je u ovom periodu. Neki izvori tvrde da je ovaj mesec bio pogodan i za dranje i štavljenje kože, pošto je bilo vreme kada su se domaće životinje ubijale zbog nestašice hrane na kraju zime. April, lažitrava. Po rastu trave koja je bila prekrivena snegom.
Maj, cvetanj, po cvetanju biljaka i drveća. Jun, trešnjar, po sazrevanju prvih voćaka. Jul, žetvar, vreme kada je počinjala prva žetva. Avgust, gumnik, pošto se tada žetva prenosila iz polja na gumno, mali horizontalni plato ograđen kamenom na kome se vršilo žito, ali također i mesto na kome su se ljudi sastajali radi druženja, dogovaranja i igre. Septembar, grozdober, pošto se tada bralo grožđe. Oktobar, šumopad, vreme kada je lišće počinjalo da žuti, crveni i opada. Novembar, studen, zbog hladnog vremena u kasnoj jeseni i osjećaja bliske zime koja je ili već u suštini došla ili će doći uskoro. Decembar, koledar, označavao je vreme kada počinju obredne procesije i narodni rituali za doček nove godine. Ukoliko vam se dopada naš sadržaj, podržite razvoj kanala tako što ćete zapratiti naš kanal i podeliti video. Također možete nas pratiti i na Instagramu i Facebooku, a linkovi se nalaze u opisu videa.